Догоняй, Доша, догоняй. Давай, догоняй. Бол. Бол. Танышып алыңыздар. Аким Качок. Серьезный. Так, Максики. Манна Старчок, Булчик. И, конечно же, Баха. Қандай іштер, денсаулықтар, карантин қандай болды? Ильяс шарға келіп, бірақ өте соңғы болып тұр қайда? Адам болып қоптыр. Шарға келіп, адам болып ішіне жақсы болып тұр. Манас машина алып тұр. Машинесі. Қыз алмай, жақшыл екен, просто. Мотор жағынан кішіне әме бар екен да, айып бар екен. Просто әме елестет. Алдыңғы сиденияда 220 килограммды әме таскайт етіп отқандайын, любойлы машина түтейді. Негізі бұл жігітке тракторлы алып еткен болчу да. Машина, Манастың машинесін алам деген киши келіп тұрчу. Манасты қарап эле, моторунан доо кеткен екен деп. Assalamualaikum kardeşler. Жүріңіздер. Жүріңіздер соның есалы барбор, соның жер. Жаратылышы көрім десеңіздер жүріңіздер. Друзья, подписывайтесь на YouTube канал Курала Чукоева. Подписывайтесь на YouTube канал Курала Чукоева. Ильяс арықтап кеткенсің бе? Ильяс арықтаптыр, Миканың месі көрініп қалды. Не открывай рот, геморрой вижу дегенде. Танцуют все! Жанарым ай, сені қимайм, жүрегім еңсіп сені толқындайды. Жанарым ай, жанарым ай. Өлем кетсін, давай. Өлем кетсін, бір айында. Сіздер мен илхомымды өлтіріп қоймадыңдар бұл. Желание жоқ, вообще ештеңе. Бірақ питанияға желаниең бар. Питанияға дайын. Акуланы айтыш мүмкін бірақ. Айт. Акула баласы айтып. Акула баласы айтып. Адамдар тромес жеп отасың. Қамшы ешкіліксі 6 жол айланып, 2 жол сальташып, ананы жейсің дейді. Айның ат беле жолын сен еңдір, болмен жолап тұрмайсың дейді. Да что ты, черт побери, такое несешь? Акиташ бар ғой, қадимкілі Акиташ. Ошодан тамақ болабы? Акиташтан тамақ па? Жоқ, болбайды. Давай спорим. Мен болады деймін, сен болбайды дейсің. Болбайды да ол. Спорт етелі ме? Неге спорт етеміз? Шалбан. Шалбанға, ә? Какой гусяк. Ошо Акиташтан тамақ болабы? Так, мен бір ұққаным бар да ушундай бірден бір емеге қошот депчи. Болбойбу? Мүмкін. А мен болбойт деп атам. Спорт етесің бе? Қаншаға спорт етебіз? Эмнеге? Катуу шалбан. Ох, не. Давай. Спорт етіп болбойт дедім, ә? Короче, қадимкілі Акиташ бар ғой? Ошо Акиташтан тамақ болабы? Акиташтан тамақ болбайды. Спорт етесің бе? Спорт етем. Шалбанға. Давай. Қадимкілі Акиташ бар ғой? Акиташ. Ошодан тамақ болабы? Білмеймін ба? Қандай білем, болады же болбойт деді сен? Болбайды. Болбойт, ә? Болбайды да. Мелдешесің бе? Мелдешесің бе? Сүмөлөк. Жоқ. Болады. А мен болбойт деп атам, мелдешесің бе? Ты определишься, как? Сен мелдешесің бе? Эмнеге мелдешесің? Шалбанға. Давай. Мелдеш. Сен болот Болбойт атам. Болбойт атам, мен болот. Қадимкілі Акиташ бар ғой, Акиташ. Ошодан тамақ болабы? Жоқ. Точно? Наверное. Спорт етесің бе? Жоқ, спорт ет. Шалбанға спорт етеміз. Мен шалбанға. Спорт етуге сен болбойт атасың, мен болот атам. Мен саған доказывать етіп берсем, мен сен шалбан алам. Акиташ тамақ деп бе?
Сделать хоть раз, что Сережка? нибудь не так. Давай, давай. Кадимкиле Акиташ бар го? Акиташ. Акиташ. Ошодон тамак болобу? Акиташтанбы? Жок. Болбойт. Болбойт. Спорт этесиңби? Мен болот деп атам. На что? На шалбан. На шалбанбы? Да. Давай на отжимание. Канча отжимание? 20 аз. 50. 20. Анда 50. передышками. Жок, 50. За раз Эки 50. подход, эки Эки подход. Да. Мына сал доказательство. Акиташтан тамак болот. Ага. Там ак болот. Акыркы 15. 15. Базар жок. Красава. Акиташтан там ак болот. А тамак болбойт. Следующий. Кетті. Акиташтан там ак болот. Туурабы? Акиташтан там ак болот. Там ак болот. Тамак. Ваши глаза я прошу тебя, огляни. Бака келди, шалбан алып коюн, сен алган жоксуң. Сен уттурбадың мага? Качан уттурдум? Акиташ боюнча уттурбадың бака. Докажи. Акиташтан там ак болот. Дедим. Акиташтан там Тамак болот дедим. Все, башың тост. мен болот дедим. Сен Жок, болды. эй. Жок, ты проиграл. Дозым қойшы. Давай отжимание. Упор принял. 20 раз. Дан. Активалющий керек беле? Кет андан. Эй. Эмне кылыш керек? Отжимание ал. Жок, карта отжимание. Бир жолу. Акын эле. Манас белиң кармап Жол сен манас. Жол манас. белиң кармап тур. Кырсык кетпесин. Қолын қарба алай, қолын. Акиташтан тамак болобу? Акиташтан тамак мен оюмча болот десем дагы болот, болбойт десем да болбойт. Сен бирөөндү тандады, болот же болбойт? Эгерде экөөнүн бирөөсүн айтсам эмне болот? Сен биринчи айтып көр да. Батек дейсің башка. Батек? Шалбан. Мен шалбанга макул эмесмин. Бул оюнуңарга мен катышпайм. Жок, сен тапта биринчи, сен матек жөнүндө эч ким сөз болгон жок. Мен оюмча Акиташтан тамак болбойт, анткени Болбойт. ишиңди жеп салбай. Мен болот деп атам. Эмне үчүн? Белешелүү? Эмнеге? Бир эле шалбанга. Жок, мелдешпейм. Анда эмне 500 сомго белешем. Жок, мелдеш. Эмнеге мелдешесиң? KFC-ге. Бир эме чоң коробка KFC-ге. Бир чогу жейсиз. Давай. Сен болбойт деп атасың. Болбойт. Мен болот деп атам. Кеткен. Акиташтан там ак болот турабы? Акиташтан там ак болот, ооба. Үйдү актасаң там ак болот. Тамак болот да. Жеген тамак болбойт. Mesela там жеген тамак деп айттым, тамак болобу дедим mesela. Жок, эки маанини бир айтпайсың. Эми ошо да сен болбойт деп атпайсың. Акиташтан там ак болот. Всё, Тамак отурдуң. болбойт. Сен KFC уттурдуң мага, маке. Бочка. Ошентип биздин шернедеги видео соңуна чыкты достор. Лайк басканды унутпаңыздар, жакса. Сөз түрдө комментарий калтырыңыздар. Мындан нары кандай видео истер үчүн кызык, кайсы артисттер кызык, кандай сунуштарды берет элеңиздер. Сиздердин сурооңуздар жана сунуштарыңыздарды орундатканга аракет жасаймын. Катталганды унутпаңыздар жана сөз түрдө колокольчикти басып коюңуздар.